Turangiza kurangana n'umugore wacu uyu munsi uno munsi azaga kuri Pentecost mutaka muri ife kuri Pentecost. Bwana sifiwe. Katwani kausaka kasi bakafu kwa kitu bishaisha kandi gakuja gushara ntibimusha gusinzira urambeza ni abatwasi maze ba Injili ya Yesu inakapata kuloteshi.
Usome mahali kwa kofi. Mwichari basi. Usome fatwa genge. Useme kwa. Não, pô. Vai que Paga sana. Nikawafasha kusoma mahali kwa kanitandika. Kale. Itandika. Começa a corona. Pega, Tretinho. No quale si adimesse a sfidare il Capernaum. Imenieka yuko alimunzu. Benshi baterania aho busura inzu. Barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema. Ariko babuze kuko bakinegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu. Ari aho ari. Basambura hejuru y'inzu. Bamaze kubafumura. Basambura hejuru y'inzu. Hejuru y'inzu. Rekera. Titiri mari kaso merigere. Bwana sifiwe. Amen. Ndemshimira Imana magambo atatu. Ijambo rya mbere shimira Imana kuko twicaye twese. Amen. Imana y'umujinya n'abishura. Amen. Hagarara padiri. Bwana sifiwe. Kindi kigira kabiri. Ndashimira Revera wa hano. Turanganya imyaka. Akandusha amavuta. Turasha hasi. Ni Revera. Tuyoboye abagabo bose bagenze umurongo niyo perezida wa rimwe na Ndaka muri batoye abagabo basatanye ariko hamwe bashobora kumafuta yawe ni ukuvuga ngo Revera nawe namwe bashira abantu bashobora kuba muri bana mu ijuru uhereza umugisha ubuyobozi bwose bwa Philadelphia Imana ibagirire neza n'abakristo bose Imana ibagirire neza kuko jenali kubiha umukristo wawe no kumwe kanisa tuba Mungu anaondoa baba Bwana sifiwe sana. Amen. Kwa Mungu manishimwe cyane. Kindi cyongero ndashimira abayumbe ba hano bose bayobowe n'umuvandimwe hariya Kofi kandi nawe ni mutoya mu myaka utungana n'ukuri. Imana ubiremeza abavandimwe hariya bicaye hariya kandi nawe ikindi ndashimira umuyobozi twazananye hariya atubwiye neza ubiyumviye abantu babagenda bari kubavuga none kandi Imana imujugire neza muri naje nasaka ndikongera n'imazi komeza umuntu atashobora kugeza kugeza twafishita sana kuba ngo Imana imujugire neza abavandimwe b'abacuranzi bose abipanze hariya nababonye Imana ibiteho akenedi sabune Imana iragufasha cyane
Bwana sifiwe sana. Abakamera namwe abazi kandi namwe Imana ibaheze murishawishe. None ga tugiye kuganira minota y'abantu mu gitabo ya muvandimwe muri wo na nifu ese kandi yafashwe ari mu gitabo ndasingire minota y'abantu kuna gusigiriza abavandimwe jewe na hepfo muri sitade y'umutwaro ntabwo ushize umuvuga ubutumwa ndashire yabwiye Kofi Edingwe siko bimeze wakuchura bakatike naona kubena maana hiyo yamayishira mu bisu abantu barishira atangira gukora amahitashira abandi nabo bashinzwe bajya bakereza batangira guhagarara hanze bahora mu bishira
cyambere barafite kwizera gukomeye kandi nutizera tuzabona cyane umuco w'ijuru kandi iyo ni inkuru nziza kabisa neza turi hafi yo guhurira ijuru we mana turi hafi yo guhurira ijuru we niba twumva tuzirika ibyishimo kandi iyo ni inkuru nziza turi hafi yo guhurira ijuru mana turi hafi mana we mana
gituma bitumvikana muri neranye nuko udutora ahantu Satani ahantu akwishyira none se watora kuri no bafure Satani yicaye kuri no basubiye ariko dutoborere ahantu Yesu yicaye nitwatoborera icyo tuzagenda cyose tuzakira ariko mutabikora ngo utoborera ahantu bakure bese Uzaba zose, nutatoborera uzaba zose nakisha